Nimesema mkae mahali. Watendakazi wasumbuka. Ninatumia kiboko. Na nitakitumia vizuri. Hii roho. Ndani ya hawa. Jina la Yesu. Yesu ninawafungua, ninawaweka huru, ninawakomboa, wapone siku ya leo, waweke huru siku ya leo, maisha yao yakombolewe 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 leo. Yesu, kama kuna mtu alitumainia kufika hapa na hakuwezeshwa, Mungu namtembelee. Ukileta mwaliko, kuna mtu unatafuta, yule aliyelazwa siku nyingi, yule anayesumbuka magonjwa sugu, damu yako iko na nguvu. Isafishe kila ugonjwa, isafishe kila uchungu, isafishe kila matatizo, isafishe kila maumivu, isafishe kila maumivu, isafishe kila maumivu, isafishe kila maumivu. Yesu umetenda, Yesu umefungua, Yesu umesaidia, mtu apate kazi, boma la mtu liinuke, maisha ya mtu yafunguliwe, jamii ya mtu iinuliwe, maisha ya mtu yamekombolewa, mtu amepona. Asante Yesu. Wasaidie kwa heshima, wasaidie kwa heshima, wasaidie kwa heshima, wasaidie kwa heshima wenye wanaweza amka, wenye wanaweza amka, wasaidie kwa heshima. Na nilipenda kujua Yesu kinata, nilipenda lojina, nilipenda lojina, Yesu jina bora, nilipenda lojina, jina we, jina, nilipenda lojina, Yesu jina bora, nilipenda lojina. Watu wa Mungu, pastors, tunapofanya ukombozi kwa watu, muwasaidie, muwasaidie. Ijumaa ijayo tutakuwa na ibada hapa, Mungu akipenda. Sijui mipangilio ya mazishi, tutaambiwa. Kama itakuwa kwema, saa 6 Jumamosi tunaingia kufunga kwa mama director, viongozi na wachungaji peke yao, viongozi, watendakazi na wachungaji peke yao. Jumamosi tutafungua, Jumapili asubuhi tukienda kwa nyumba za ibada. Ninaamini kuna ibada mwezi wa 6
ibada ya upako wa Omega. Mungu aliyetupea nguvu za kuanza mwaka atupee na nguvu za kumaliza mwaka. Kwa sauti kubwa sema, Mungu, uliyenipea nguvu za kuanza mwaka huu, nakuomba nipe nguvu za kumalizia nusu ya mwaka